Reka mbasuhuze nizera ko mumeze neza kuri mwese mwahisemo gukurikira kandi gituwe mu gihe nitwa Mane Areba Hasani. Rero waba ukunda ikipe ya APR FC waba ufana APR Rayon Sport, tugiye kurebera hamwe uburyo aya makipe yombi arimo ari yubaka ku buryo bukomeye, ariko by'umwihariko rero nkuko mubizi turaza kwibanda cyane ku ikipe ya APR FC tuyiganire. APR FC rero yamaze gusinyisha rutahizamu mushyashya yitwa Mamerdaho. Rero uyu rutahizamu turaza kureba statistique ze, turaza kureba n'igitego yatsinze kimugira urutahizamu mwiza. Turaza no gukubita rero mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza kujya cyane tubana, muragenda muduhereza ibitekerezo byanyu, muraca muri comment muze tuganire ku makuru tuba twagiye tubahereza. Rero ngira ngo n'abatindiye muranyemerera tubanze twihute cyane, reka tubanze twihute duhere mu ikipe ya APR FC. Kuri ubu ikipe ya APR FC ni imwe mu makipe akomeje kwiyubaka cyane, murabizi yirukanye umutoza Darikonovic, hari hakomeje kwibazwa uzaza kumusimbura, yarabonetse uzamusimbura ni Tareb, mwaramubonye n'abungiriza be bose baraje. Nubwo uyu mutoza batamuvuzeho rumwe bitewe na CV ye uko igenda ivuga, ariko si uyu mutoza wenyine kuko ikipe ya APR FC ikomeje kuba yagenda yiyubaka cyane. Mbere yuko rero izana n'uyu mutoza w'umunyamaroke, yari yabanje kongera muri squad zayo abakinnyi bagiye batandukanye, ariko aho ngaho hari nyuma yo gusezera abakinnyi bagera kuri 6 bose, harimo n'umuzamu bitavuzweho rumwe. Rero munyemerera reka turebe yashyizemo rero n'uwitwa Ngabonziza Pacifique, yari mukuwe mu ikipe ya Police Football Club, yashyizemo uwitwa Bugingo Hakim, yamukuye mu ikipe ya Rayon Sport, yashyizemo Iraguha Haji, yewe bikomeza no kuvugwa ko uwitwa Ombolenga Fitina nawe ari muri ikipe ya APR Football Club. Rero iyi kipe ntabwo kwiyubaka birangiye, murabizi ko n'uwitwa Sekiganda ni umugande, Sekiganda Ronald nawe yamaze kuba yagera muri ikipe ya APR Football Club. Rero APR FC nyuma yuko imaze gutangaza abo bakinnyi bose yashyizemo, abo bangabo nziza Pacifique, abo ba Fitina Ombolenga, abo ba Iraguha Haji na ba Bugingo, APR FC yavuze ko isigaje gushaka abandi bakinnyi, harimo rutahizamu, harimo n'ufasha ba rutahizamu kubona ibitego. Ubwo ni rutahizamu, harimo n'ufasha ba rutahizamu kubona ibitego. Rero muribaza muti ninde noneho yazanye, APR FC muribaza muti ese yaba yasinyishije rutahizamu? Ngaho noneho munyemerere cyane iyi kipe ya APR FC tuyiganireho ku buryo bwimbitse cyane. Rero turaza kugenda twifashisha ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byandikira hano kuri internet, nk'ubu nko mu kinyamakuru igihe icyo bavuze kuri uyu rutahizamu basinyishije, ntabwo ari rutahizamu ahubwo ni umwe mu bazajya bafasha ba rutahizamu kubona ibitego. Rero ikipe ya APR FC yasinyishije uwitwa Memel Raouf Dao, ukina inyuma ya ba rutahizamu, wabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona ya Burkina Faso muri 2024-2025. Uwitwa Darikonovic murabizi ko kuva yava mu Rwanda yaragiye aravuga ati kugira ngo ikipe ya APR Football Club byibuza ikomere, nuko igomba kuba ifite abakinnyi byibuza 5 bari ku rwego rw'uwitwa Sheikh Jibril Outara. Iki gihugu cya Burkina Faso nicyo uyu Mamer Raouf Dao aturukamo. Murabizi kandi ko Sheikh Jibril Outara nawe aturuka muri Burkina Faso, ariko ahantu uyu Memer Raouf Dao atandukaniye n'uwitwa Sheikh Jibril Outara,
ubwo ndagenda mvuga ku bijyanye n'urwego. Outara ntabwo ahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, ariko uyu nguyu Memer Raouf Dao ariko kuryogeza Axel azabariye neza. Atasiyo reka turebe Memer Raouf Dao, bizaba biryoshye cyane, bizaba biryoshye. Rero icyo nababwiraga nuko uyu nguyu Memer Raouf Dao urwego rwe rushobora kuba rutandukanye cyane n'uwitwa Sheikh Djibril Outara. Darikonovic yaba arimo arasubizwa cyane n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Yaravuze ati kugira ngo APRFC byibuza ikomere igere mu matsinda nkaho yifuza kugera, birayisaba kuba ifite abandi bakinyi byibuza nka batatu barimo nyine bari ku rwego rwa Outara. APR muri abo bakinyi batatu imaze kuzana uwo bita Ronald Sekiganda, imaze kuzana n'uyu bita Memer, imaze kuzana n'uyu witwa Memer, ubwo ikaba ifite na Outara. Irabura abandi bakinyi batatu, ariko chairman yavuze ko hasigaye abakinyi babiri, ubwo uyu nguyu yavuyeho hasigaye undi mukinyi umwe. Hasigaye undi mukinyi umwe uzaza gufasha ikipe ya APRFC kureba ko byibuza bagera mu matsinda. Uyu mukinyi rero afite imyaka 21, yakinaga ikipe bita AS Sanabel Ouagadougou. Yatsinze ibitego 5 mu mwaka w'imikino ushize, yifuzwaga n'andi makipe arimo Singida Big Star yo mu gihugu cya Tanzania. Nguwo uwo bita Memer Dao. Rero ndagira ngo nkosore gato, ariko nta nubwo nakwirwa nkosora kuko ibyo narimvuze nibyo. Uwitwa Sheikh Djibril Outara kuri ubu ntabwo arimo arahabagarwa, ariko nanone Outara ararusha umubare w'ibitego uwitwa Memer Dao, kuko uyu nguyu tumaze kubona ko yatsinze ibitego 5, kandi uwitwa Sheikh Djibril Outara byibuza mu gice cya shampiyona, mu gice cya sezo yarakinye, uwitwa Sheikh Djibril Outara yari amaze gutsinda ibitego 13. Munyibutse neza turebe, ni ibitego hafi ya 13. Uwo ni uwitwa Sheikh Djibril Outara. Rero uyu ikindi wamenya kuri Memer Dao wasinye APRFC, yayisinye imyaka 2, yaherukaga kandi kubanza mu kibuga ubwo Burkina Faso yatsindwaga na Tunisia ibitego 2 mu mukino wa gishuti wabaye tariki ya 2 Kamena 2025. Yitwa Memer Dao. Memer Raouf Dao. Ndagira ngo abasore rwose ikipe abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ndagira ngo abakunzi b'ikipe ya APR Football Club iryo zina murifate mu mutwe. Yitwa Memer Raouf Dao. Uyu nguyu akaba atari rutayizamu, ahubwo akabafasha aba rutayizamu kuba babona ibitego. Uwitwa rero Sheikh Djibril Outara akaba amutamo ibitego, akaba amutamo rwose amapase y'imvaburayi, rwose. Uwitwa Outara nawe atereka mu izamu ashyiramo ibitego. Bose ari ikindi mwaba mwifuza koko kumenya kuri uyu witwa Memer Raouf Dao? Ikindi mwaba mwifuza hose ndaje mbahereze inuza, ndaje mbahereze igitego yatsinze, mugende mukireba hano rwose muri video. Witwa Memer Raouf Dao umwe
mu bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bamaze kuba basinya amasezerano byibuza y'imyaka 2. Witwa Memel Raouf Dao, amasezerano y'imyaka 2. Ibyo nibyo wakagombye kuba wamenya kuri uyu musore mushyashya ikipe ya APR Football Club yamaze kuba yabona. Ngira ngo APR Football Club burya ngo kuyavuga siko kuyamara, kuyavuga siko kuyamara. Reka dukomeze cyane tuganira no ku bindi bigiye bitandukanye. Ndizera ko abasore b'ikipe ya APR Football Club abakunzi bayo muryohewe cyane. Ndizera ko muryohewe cyane, ariko nanone ntabwo kan TV 2M tuvuga cyane ku ikipe imwe, kuko turabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda arimo amakipe menshi, harimo amakipe menshi cyane, harimo amakipe menshi cyane akunzwe n'abafana abatari bake. Ubwo rero iyo tuvuze APR Football Club biba byumvikana ko hari n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ariko ndagira ngo abakunzi b'ikipe APR Football Club Club Giants by'umwihariko mutagenda mucyo, nyamuneka mwigenda mucyo, munyiyereke, mubwire muti turahari. Ikindi gitekerezo wanagira rwose, wanagira ukakidusangiza, si byose nuko ibintu bimeze cyane. Muze tuganire mbere yuko tujya mu ikipe ya Rayon Sport n'andi makuru menshi abagiye akomeza kuvugwa. Ndagira ngo mbanze numve ko abo muri Club Giants muhari, mumeze neza, muri hehe. Mbambakeneye nyamuneka mujye muza munyiyereke, tugani Club Giants mumanure imitima y'umukara n'umweru mbere yuko tujya muri Murera. Nayibona rwose ndamenya ko nabo muri Club Giants mfite kabisa, ndamenya ko nabo muri Club Giants mfite, ndabashaka niba muhari, ariko murahari ndabizi, mwamaze kuba mwaca n'agahigo, habaye benshi, mwabaye benshi cyane rwose, yego mwabaye benshi. Rero ubwo ngira ngo ubwo rero ngira ngo twakomeza cyane, ngira ngo twagenda dukomeza cyane, ariko mbere gato yuko tuva mu ikipe ya APR Football Club, reka mbabwire ko muri 2020 ubwo APR FC yatozwaga n'umunyamaroc Adi Erad Mohamed, yanazanye uwari umutoza w'abatoza w'abanyezamu yari Haji Hassan Taeb, nawe ukomoka mu gihugu cya Maroc. None uyu Haji Taeb ukomoka muri Maroc yamaze kuba yagaruka. Uyu mutoza waje rero gutandukana n'ikipe y'ingabo nyuma yaho uwari wamuzanye nawe batandukanye, yongeye kuyigarukamo ari mu batoza babiri bungirije mwene wabo wa Tareba. Haji Taeb ni izina rinini rizwi muri Afurika mu gice cyo gutoza abatoza b'abanyezamu. Yakiniye ikipe z'abatoza ba Maroc, ndetse yakiniye igikombe cy'isi cy'abari munsi y'imyaka 19 cyabereye muri Australia mu 1984. Yakiniye kandi ikipe y'igihugu ya Maroc mu gihe kingana n'imyaka 20 yose. Rero guhera mu 1987 uwitwa Haji Hassan
Tayeb yaje kwerekeza ku mugabane w'i Buraya ahakina nk'uwabigize umwuga mu gihugu cya Portugal, ahakina imyaka 14 mu makipe arimo Sporting Pierre Palancier, Deportivo La Usa na Deportivo de Jean. Nyuma yo guhagarika gukina rero agahitamo gutangiza kwiga ubutoza, Tayeb yaje kwerekeza muri Espagne atangira kwiga gutoza ndetse ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya licence B itangwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru i Burayi UEFA. Nyuma yaho gato yaje kwerekeza mu Budage naho ahakura licence A yahawe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu. Uyu mutoza rero ufatwa nk'ufite ubunararibonye ku mugabane wa Afurika yagarutse iwabo muri Maroc, naho ahakora amahugurwa y'abatoza b'abanyezamu yatanzwe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, ahabwa licence D, C na B zitangwa n'urwo rwego. Ubwo rero icyo nababwira ni uko mu batoza bazatoza rwose mu batoza bazatoza ikipe ya APR Football Club muzajya mukomeza kumva cyane uwitwa Haj Tayeb Hassan. Ubwo rero Club Giant ndakeka iyi page twayifungira aha, twayifungira aha ngaha, ahubwo ubwo ngubwo abareyo ibintu byakomeye byashyushye. Uziko abareyo mureke mbabwire, uziko uwitwa Ndayishimiye Eric Bakame yamaze kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Bakame yagarutse mu ikipe ya Rayon Sport. Muribaza muti se noneho aje gufata mu izamu, aje kugira ati oya, ntabwo ikipe ntabwo ariko reka mbabwire, reka dusoze kuri uyu musore. Aba rero ndaje aba rero ntimugire ngo ni ukubarega, oya ntabwo ari ukubarega, ariko reka mbanze nsoze kuri uyu witwa kuri uyu munyaburikina faso rwose, tugende tumuganiraho cyane, tumuganire dawo, mbabwire ko yabaye umukinnyi wa 7 APFC iguze muri iyi mpeshyi nyuma y'umunyezamu Hakizimana Adolphe, bamyugariro Bugingo Hakim, Ombolenga Fitina, umunya-Uganda Ronald Sekiganda ukina hagati yugarira, Ngabonziza Pacifique nawe ukina kuri uwo mwanya, na Iraguha Haji usatira unyuze ku mpande. Ubwo rero uwitwa Denis Omedinho Musaja Omedi rwose ashobora rwose kuzahanganira umwanya n'uwitwa Iraguha Haji. Ni mu gihe ikipe y'ingabo z'igihugu isigaje kugura umukinnyi umwe gusa w'umunyamahanga uzaba ari rutahizamu ashaka ibitego. Ubwo rero watara shyira agatima impembero, uhumeka umwuka usubire mu nda gake gake ugenda uhumeka. Ikipe APR Football Club igiye kukuzanira rwose, igiye kukuzanira undi rutahizamu. APR rero murabizi ko ari izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League ya 2025 2026, aho ijonjora rya mbere rizakinwa tariki ya 19 n'iya 21 ndetse na 23 n'iya 28 Nzeri 2025. Ubwo rero mu mafoto murimo muragenda mubona uwo bita murimo muragenda mubona cyane uwo bita Dao. Rayon Sport rero nkuko nabibasezeranyije, twagiye twihuta cyane nyuma yo kugirana ibiganiro, ariko Rayon Sport ikabura amafaranga yo kumwishyura. Kera kabaye iyi kipe igiye gusinyisha umurundi Bigirimana Abedi uheruka gusoza amasezerano muri Police Football Club. Amakuru avuga ko Skol ariyo yishyura miliyoni 30 z'amafaranga zizifuzwa n'uyu mukinnyi, nk'uko uru ruganda rwabikoze muri 2024 rusinyisha uwitwa Ombolenga Fitina. Uyu nguyu wamaze kuba yanakwerekeza mu ikipe ya APR Football Club. Abareyo muranyuzwe? Abareyo reka mbabwire ko uwitwa Ndayishimiye Eric Bakame
uwitwa Ndayishimiye Eric Bakame yagarutse mu ikipe ya Rayon Sport. Ndayishimiye Eric Bakame wabaye umunyezamu ukomeye muri Rayon Sport yongeye kuyisubiramo nk'umutoza w'abanyezamu mu mwaka utaha w'imikino wa 2025 2026. Rayon Sport rero ikomeje kwiyubaka igerageza kureba uko izitwara neza mu mwaka utaha mu marushanwa y'imbere mu gihugu ndetse na CAF Confederation Cup. Muri iyi myiteguro rero harimo no gusinyisha abatoza bashya, aho nyuma ya Afhami Lotfi uzaba ari umutoza mukuru w'iyi kipe hasinyishijwe n'uwitwa Ndayishimiye Eric Bakame wanayikiniye uzajya ufasha abanyezamu. Uyu Ndayishimiye Eric Bakame yavuye mu ikipe ya Bugesera Football Club, ni mubizi se? Umuyobozi rero ushinzwe imiyoborere y'umupira w'amaguru muri Rayon Sport yitwa Irambona Eric wanayikiniye, yifashishe imbuga nkoranyambaga yagaragaje ko ibiganiro byarangiye. Kuva muri 2023 Ndayishimiye yarari muri Bugesera Football Club nyuma yo kuyijyamo nk'umukinnyi akaza guhagarika gukina ahubwo agahabwa akazi ko kuyibera umutoza w'abanyezamu. Ubwo umwaka ushize wari urimo urangira Bugesera Football Club yiteguraga guhura na Rayon Sport Football Club ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League, iramuhagarika mu rwego rwo kwitegura neza. Uyu mutoza rero ngo wasimbuye Mazimaka Andre muri Rayon Sport yayiherukagamo muri 2018 ubwo yahavaga ari umukinnyi, kandi ikipe yayifashije kuba yajya no mu mikino, yajya no mu matsinda. Rero yaje kuva muri ikipe ya Rayon Sport ubwo Ndayishimiye Eric Bakame aza kwerekeza mu ikipe yitwa FC Leopards yo mu gihugu cya Kenya. Mu yandi makipe rero yakiniye harimo AS Kigali, Police Football Club, APR Football Club, Tusker, Anatraco Football Club n'andi makipe yose. Yose ubwo nuko nguko uwitwa Ndayishimiye Eric Bakame yamaze kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu Bakame yayigarutsemo atari umukinnyi wayo ahubwo yayigarutsemo ari umutoza w'abazamu. Ubwo umwaka utaha tuzabona Afhami Lotfi nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport, tubone ayo Bangale bitse n'abagarutse mu ikipe ya Rayon Sport nk'umutoza wongera ingufu, yewe na Ndayishimiye Eric Bakame. Namaze no kuba nabibabwira ko uwitwa Bigirimana Abedi Bigirimana azaba nawe ari muri ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi mu ikipe APRFC nababwiye Umunyaburkina Faso witwa Daoyouf ninde uyu Munyaburkina Faso APR Football Club yasinyishije yitwa Mamel Raouf Dao, afite imyaka 21. Ubwo rero ndizera cyane ko abakunzi ba Kan TV 2M mwaryohewe cyane, mwishimye, nababwiye byinshi cyane mwifuzaga kumenya mu makipe yanyu, abe APR Football Club, abe ikipe ya Rayon Sport, ariko cyane ikipe ya APR Football Club. Mwabantu APR yakaniye kujya mu matsinda. APR ifite umujinya n'umushiha, irimo iraterwa cyane na mukeba yagiye mu matsinda muri 2019. Ayo matsinda Rayon Sport yacyayabyinaho na n'ubu. Ikipe ya APR Football Club aho ubungubu umufana wayo aritsamura atitse amafana wa Rayon Sport utari ko kutarajya mu matsinda uravuga iki? Ariko nanone ntabwo twabura kubabwira ko ikipe ya APR Football Club ariyo mwami wa ruhago. APR FC mwami wa ruhago, abakunzi bawe murabyumva cyane. Ikipe ya APR Football Club impamvu ari umwami wa ruhago mu gihugu cy'u Rwanda nuko ariyo kipe ifite ibikombe byinshi, ifite ibikombe bya shampiyona byinshi, ifite ibikombe by'amahoro byinshi, ifite sekafa nyinshi mu Rwanda, ifite mbese ikipe ya APR Football Club niyo umwami wa ruhago hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ikipe ya APR Football Club
igomba gushimangira ko koko kari umwami wa ruhago, ikanajya guhangana no ku ruhando mpuzamahanga ku mugabane wa Afurika. Byaranatangiye nk'ejo bundi ku mikino ya Sekafa, murabyibuka ko iyi kipe ya APR Football Club yaviriyemo kuri finali, ngira ngo yari imaze gutsindwa n'ikipe bita Red Arrows. Nibyo. Nanone murabyibuka ko ikipe ya APR Football Club ariyo yakuyemo Azam mu ijonjora ry'ibanze ry'imikino ya CAF Champions League, kandi Azam murabizi ni ikipe hariya mu gihugu cya Tanzania nayo ikomeye. Ubwo rero murumva ko ari uko ibintu biba bimeze. Nuko ibintu bimeze cyane. Ubwo rero niba uri umufana w'ikipe APR Football Club, niba uri umufana w'ikipe ya Rayon Sport, niba nta kipe uhagazeho ariko ukaba wikundira amakuru tukugezaho, reka nkubwire ni nkusabiye umugisha, nkusabiye akazi, nkusabiye amafaranga, yewe n'ibyo kurya. Genda gushimiye, nitwa Manare Basani. Iyi ni Kan TV 2M. Kora subscribe, ukande like, niba nagukundira ukore kuri share. Hasta la vista, ciao ciao.